wite wina ogoro bubwega na ingukugwata ogeni kiri nteto chietu cheruthemwe narua iri tariki 30 mweri jwa 3 mwaka jwa 2026 gwatanira na oni ekinya gwekinya nikenda mbithirwe ngikuretera nteto chietu aria utukubwa igoro ngabana Mutuma na arari na gikaro kya mwanya na andiki banteto kenda gutariria uritingugi bwa thirikari yawe kwa mwaka jumwe juria ethirite ari wathanine. Mutuma akioneka kinya gutariria umbani kiri mantu jegie ugima roje kithomo na kinya ndoa ya mpithukiro cha maitha. Mutuma akioneka kinya kwimakira kigerio na kwithirwa agichinenkira Max Cheguru. Utukubwa narua turenda ugwo mutegeri wa Wero TV kuthoja uritingugi bwa Mutuma na njira ya gutwira kethira umbani buria akuga ne akinyanirite ne bukuonekana maturene. Maoni jaku ijari kukumania na rwaria rwa ngabana Mutuma igoro. Maoni jaku ijari kukumania na rwaria rwa Mutuma ntukuya igoro. Araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS niyo 287523578 sorry 23578 amona kinyakere mitandao yetu iyo kinyaniria amona ntutuiria nkureterete ni Yaria tukuthurania kirindato cia Weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Antu kathomba gukinyithwa sibitari ni Anyambene nyuma ya lori iri gukamatite atwamira nkurukiega na kugwa. Tukamurika na ndene miario ya ngabana Mutuma utukubwa igoro kiri gikaro kya mwanya na andiki banteto. Akariba mikindori gutariria imwe cia ngugi iria ngabana Mutuma araugire na itete kiri rwaria rwawe utukubwa igoro. Ameru kurua bamenyere kunenkanira mbecha bakairwo bakae watwanya twangugi kiri thirikari ya kaunti. Mona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chikambiria thaiji. Anto kathomba ni bamukiri sibitari ni Anyambene level 4 mushine jwa maowa kuthingatira mutino jwa barabara jurejo kwirika gukarika nyuma ya lori iri gukamatite atua bamira nkorokia egana gutamwerekera na kubagwethia ikarika riri niritigirite mtu mwe atete uturo bwawe. Mukaririgite wangwataniro ya twamira akiuga nigiutate na mawatho za barabara ngari gukamata antu baba inge nkuruki ya kithimi. Dennis Mugendi ni agutwambiria. Nirwiro nirokonokia uturo sibitari ni Anyambene bofo mushino maua kuria antu kithumba bagwete banja na umwe guta uturo bwawe bune kumani na mutino yorori iri kwirikane gukamatite atwamira mututo tere ni cia kawiru igembe centro kuria itere mwerekera na kugwa lori yawa ina atua ngari mogo ba lori yawa tawina tirudai kinyire ewa saindire kawiru kama dho ina igwitite ya tio kama tite pate testo tukena ni tumira ukangona kama bamto na merete au ngare ginya lobe we kariyo no to so bana ngare ne une so goranto o saitie pala omona kuele me bangi ba umieta no mongo no unda ne botito Lili ikarikari makitie baria bonokirete ciarira na kugigia baba ingi mukaririgiti wa twamira Cosmas Generali na meneretie thithiare ya twamira gututagwo na ngari ta mirigo gutikumakirwa mioyo yao ntwirite thirikari gukurukia rwangi rwa ukaria gutungata rwarika tukuigwa tuthuri sana twithikirite muno no already we have lost to lose mutu omwe
through the road accidents na botika buri untu bwa ntuko ya mbere kana ruarete ntuko ya mbere kota kana atuwa mira ukwa bengarine itonete mitinwe mingi sana na ngwetikio uguma ko hospital ye general kwena history ya ntuba atuwa mira bawete na ngari baingi muno na bakakua na itonete kintuntu akwekarika so oni buran kuromba ni atire thirikari yetu and our police twethreni ibethrebe boleli ngari cio kama tatua no nto atu bakarito ba mirio kana ikwasi kana bakarite unta menye imbingari yonthe yamba kuthira ere muingwe pio iro enda cio kama tatua mira na ndenda kuwa and I want to call upon the police na ntubonde ba vyombe usalama ukiakwithira butu ukiatua haraka iwezekanavyo uhakikisha atua mira iboka matoboya na njira ya heshima sisi wenyewe tutajichukulia hatua igeria riture kwa nina tungata ba ugima ritrombikana ni untu wa pirika inyingi sibitali ne iji nde chama ni watu wa mira ndenda kuwa totekera biashara totekera sumari kana tukira ntobara bosie vya ibena mbecha tukire kwarasia atua mira ndi tu abariraria rukiri thasta noro Dennis Mugendi, Weru TV, sibitali ni anyambene 4 mushini o Maua, kaunti ya Meru. Ntuko ya egoronga bana mutumantu ethinkia nekete gikaro na ndiki banteto arejo kete kanya gutariria ombani bwa thirikari yawe kwa mwaka jumwe juria ethirite ari muthigone jwa utongeria bwa Meru mutuma ne aringithite mantu kathumba jario mpithukiro cia ndethia siasa cia one term na two term aria kinya onekete gucokeria MC wa Bogeta newe DMK Kiogora nyuma ya kuga mutuma ne gucokera maetia o tajareza atumire mwangaza eberua gitine Neli Kithenji katumurikire tariria Jenge Meru pamoja has been the philosophy of the leadership. Ni ugorobo ntuko ya igoro ni aria gavana mutuma ntoithinkia arekete gikaro na ndekibante toaja kathetu kamo Meru bagitegera mwaka jwawe jomwe joriti Ngugi akiamberia na gwekira ngwataniro wa kugwetana retete aja Meru. We have moved from disunity to unity of purpose in serving our people. We have moved from noise to purpose, from wrangles to work. Na kirima karika jampithukiro ya maitha jainyerete kaunti ya Meru kagitene kanande no ntuikwari na deputy president reu Ruto ari reu Uhuru ari president kagutari na deputy president kana Ruto ekuo gitene anto toba twere kokua kagutari na deputy president akiuga ni wewe ugakandana najo so nkabwethia nteto na mutuma oteonge okeomba kuthiria thina ya mbaditire ndene Meru imutuma na eteribu kona nteto agitunyokia kumania na miario ya mheshimiwa DMK uria ugete ate andikite antoba kungana kire obisi yawe Ngugi ira ciekirite ko kire Meru endu te kuruira mutuma chai ira mheshimiwa DMK with a lot of respect au mutuma ate kumeangethera kare ya anyunya chai kanare ya kithere kire kibandaski mutuma nara kanywa chai kana nara kare kithere either kire kibandaski kana kire mama mboga kana kire kithere nara ntorene ende Ngugira woni ndonere riembere kwa advertise Ngugi yu endwand te kuruira mutuma ate kurirwa ni thoko ya kimera kia Miraa akionania gucina migue Peter Munya na Mithika Lentore akuru baire bethirite bari Meru bari ministers ba agriculture baitiria Nairobi au awa taite binene anto bangi beta wakatel bakuma Somalia be yababona babera no butwetikirie tukaura Miraa ura tukwenda tugeta tukainyilia anto ba Meru na nkoroki kuga kathondeka thoko ije kwambiria mweri Joina Miraa netete Somalia Miraa twamikia Djibouti yetu enelea Njesu Miraa twamikia kinya Netherlands ringi na kere ugima bwa mwere akeinyeria cibitari cia muingi kagitene kanandi cire na ndawa na kinya motungata ni jamega na ndawa ira tumbite wikia macibitari mwanka thai ni over 360 million na no kumenya itutierio kwi mieri ina nikenda tukinya in the next financial year ni tutieri almost 80 million cia kureta ndawa katwe na
katwina notion ira twari ni otene that sibitari cia muingi kana cia public weta na ombere uka ukagirwa nthoni we mwekuru turuwa ndene ya Meru utika na kabatire gutoturo bwako kagitiarawa akithirekeria na kwariria kiurutani kia one term na two term akiregete tena mbere kugwata Mwanki atande gorone ya Meru bare gwagwa one term ne akuru bara be na interest cia yo gwagwa one term no ndiba wichwera ite one term we kwirwa ri ni riku ni o support muntu okumanyere bato totiete wetu a Meru katweriti a Meru katoriti Kanyene Kawero TV Mbita Nele Wakithenji na nande ngikuririkania rwarere turantukuya na rwaturi kuria maoni jaku izari kukumania na rware rwa ngavana Mutuma egoro maoni jaku izari kukumania na rware rwa ngavana Mutuma egoro etana mbere na kwithiro kiaranire na bautwe kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria nyuma ya ngavana Mutuma gutariria imwe ya mirandi iria yombikite rungu rwa wathani bwawe akari kumantere chia mikindori ni bachumirite guchunka migambo eze bakiuga jamwe zaria Mutuma aragwetaga zatirambiria kuonwa na metho maturene ni baeze nengerekana na mbeo cha kwanda bakiuga itabakinyira bakiathira kinyantura yao netigeri nyuma kiremantu jegie otungata bwogima bakiuga sibitari ire nyinge itethagirwa na rwangirwa ekuru kutharimirwa twana nyuma ya gavana Mutuma twithinkia gwika gikaro na nyomba cia nteto aja Meru gutetela maendeleo ja thirikari wa nyuma ya mwanka jumo ofisine na nde akariba mikindori ne basiumiritie na kumunengera icokio bakigweta jamoja maendeleo jaja kugweta jatumbite kwithira jagikinya mashinani itwespetete twithingia ethena nkoro yo ena nkoro atete a Meru lakini na remero thai basikane na memsi abakuja mpesa cietu inkoria ntwethingia devolution was not meant for round devolution was meant policy inchi ati meyo kinya masina nine na toya antu ba mekindori itu expected ntwethingia atururera shendi antu abona bonda batoto antu ba mekindori bona shendi abona bonda kele sekta ya ulimi kuringana na bombe usitabakinyela na urimi bwabo bunene bwa makandamia kwithirwa bukiaga mbesa tukuromba mheshimiwa Mutuma twethingia mbeu na area tutona mbeu na naure iciaire githiri iciithiro ati tukuromba mheshimiwa ai mbeu cietu cionekane nara ciethirire na fertilizer cietu twirigona bonge bombere nabuo megandania yetu ngandania cietu itukona mbeca na ni munene Mutuma ni olwamirite into bibionthe oito kuromba into atu turetero na ngandania cietu cione mbeca nkoroki bakirikania thirikari kiri wirane bwa kuthithia tauni ya Mikindori kuya municipality amwe na kumithiriria mathina jayo jaruko yonthe nara etethera kuwa na kanso ekwa thoko yonthe iroko noke yakwa elia noke yakwa elia karabati cia twacio uyurire roko antu bakara aya ngoro na baria ende batwe itokulalamika na ntwethingia nerwe ngari cia roko itomwa kochare otomwa yuan mantu ne jathiria mwiri na ira ari one keseneti demokrasi wa kiochwa sibitare yare ke olo ne ara ne are ke one point yare seta na keseneti na edra totena maternity wing na mwekro achareri mengrena kiraine ke thirikari ra yekuo ya ngavana Mutuma utege ntukinya kimwe kira tombekia gwikumiria ndene ya Meru county ukaya kwalelia ke sector ya health no sector lo amirite manto important muno ndene ya county yetu ya Meru lakini ukaya weta sibitari cietu itena ndawa na ukaya kwalelia thai status ya sibitari cietu cia Meru county anto thai bareta kubachoka no ntumandaitari ate kurita ngui ito kwenda kwira ngavana Mutuma reka bura kwirwa ni one term turenda mutangazira we ni half term na naria na kiri manto jara jagitia antu baba ingithiri mono aja Meru ja wamba bwa ndithia
bakaromba ngwataniro irereo ya thirikari ya kaunti na ya national guciara matunda. Thayo kaya kwalilia Northern Grazing Zone yetu ira yina rasaindie muthara antu betu kabakurira nontu ng'ombe cioka iwita ontuku thirikari ira yekuo ira yongozi ni uraba kui mwana wetu akindiki kinya itu kwenda umira ni responsible nontu tutiumba kwalilia antu betu bakithinja ya ng'ombe ontuku ngavana Mutuma ibware arora bukina era Murkomen apembathinde na MP bonthe ba Meru County thai tote kwenda apembathinde bila to kwenda ni antu betu kona security isawa. Nkiripotela Weru TV kumatigania Mbita Brian. Na nke kuthomera SMS mwanya iria withirite ugitutumira kagitene gaka kumania na rorere turwa ntuko ya narwa kuga Mutuma ni one time hakuna kazi amefanya kwengo kuga Pedro Wilson Mureithi from Chemanga bana Mutuma na araririe bwega muno na nikimumakira agita Kianteme shopping center kwengo kuga it has been confirmed that Governor Mutuma is a gift from God. 2027 will be direct ticket. Ongea kauga hakuna kazi inafanywa, ni siasa tu. Thangatha ward hakuna maendeleo juu hakuna hospitali. MC wetu alinyonya akasaulika. Ojo ni Kale kutoka Githo from Kemongoro upande wa Mira hatukuweka juu yeye mwenyewe alikiri kwa kinywa chake Mira. Ojo ni Asha jifungulia mipaka ni Mato kutoka Andhare. Mutuma jana usiku aliongea mambo mazuri sana na yale yanaguza mwananchi. Hapo mimi nasema ni tutam kaguchokeria nkatho cha mwanya ni gweta na mbere na kwithiro gitutumira maoni jaku mwanya kirirwa reretu rwa ntuku ya narwa tugikuria maoni jaku izari kwiguru ria rwaria rwa ngabana ntuku yegoro maoni jaku izari kukumania na rwaria rwa ngabana Mutuma ntuku ya egoro ngeta na mbere na gukumenyithia nteto chietu ni ati MC wa municipality niwe Caleb Mutethia ni areganite na miario ya MC wa Bogeta West DMK Kiogora ure waugire gote mwanya jwa ngabana Mutuma na kawira Mwangaza. Caleb ni akurigara niki ni untu ni MCA bakuma mwiriga joiment ni boba kuoneka kurwa na ngabana Mutuma akiwa kinyano obo bari mustari ne jwa mbere kweberia Mwangaza gitene augite kuri na obatu bwangwataniro ya tongeria bonde gotigira kuri na witi na mbere. Nyuma ya MC wa Bogeta West DMK Kiogora kwigikanwa kigwanithania thirikari ya ngabana Mutuma Ntoithingia nere yari ya kawira Mwangaza akiuga meya no ritingugi no jamwe na MC wa municipality Kare Mutethia na arombete MCs batikeje guchokia Meru gitumene Rimono akiorota MCs ba Southimenti akiuga kirimi swande ya kweberia kawira Mwangaza obisine ni boba amekamate akiuria kethira nebo akibonaga meya ja thirikari wategera bona impeachment embere yumite KDMK Southimenti impeachment ijire eretwa majority Southimenti ya ithatu eretwa isendikei. So tankuga kwi region, I'm not trying to mention any region. Ankuga na ndito tige athagwe andu bathogathoga atongeria bangi ba region yu kabona jai kwena nini yo to the intent that aditro nonto tumakiuge kuingia mono na ndikwerwa niki from one region yo yona meya kyote region ingi kona meya na kiribara bakorora githikio ngabana Meru MCA Mutethia riromba ne batige wikaira mantu John the siasa na kiboria baenga banorori gitene kanya kurita ngugi baraba kwendete kyangabana nuntu ibaba ingi kona bonde bakiaria bakethirwa akibe criticize nyamantu amega nuntu kwi mantu jeo jombo Tethia mu Meru na kwijara mimbi bakona jatiti dabo akabombi go criticize jakadide jakabwa kena mimbi nyabongo ya Mungu akaba kanya bethiria Mbeta County batikethirwe gintu gitebu mudiene MCA Mutethia ruga thirikari Rais William Ruto no itete na mbere kuingia mawira na jare akire mukari na ndi akienda beta na mbere kumirumira monka Mumeru atetheke buruko ringana kura iria ringire ethirwa akiura ya thirikari anda achuri mbindonere kaimbi ya Meru bonere nuntu at the end of the day
thirikari jinya tuga ni firite itithire firite aki the national government ikethire firite the whole team baraba michuite keripotera tito cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩo tũkuona kanya ga kũnogoka ĩndĩ tũgĩcokera tũkabumenyithia buria Mwangi njwĩthĩrĩte tugĩte mantame ndene ya cukuru ya Igembe Boys. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inaori tagainya ya ontuko gugu kuria kimwiri, gugu chancha muroturone na kinyago kuthongomire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka iria rina inya, iria riri theru, rigu kuongera inya, na ririthondekero oaja tumero. Kuma miundene yetu minuru ya miru, Mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria rina inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni Mutujo Nice Extra Premium. Mutindi yenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya Mutujo Nice Extra Premium. Nkima ya Mutujo Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri Mututujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292.
Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu Sacco nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya Yetu Sacco narua ugure shares na wikage mutithu waku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwena gwe. Yetu Sacco, your success our pride. Karura mwonekano jware uri kuthongomia nkuruki. Aja Victory Furniture tukureterete into mwanya mwanya bya kuthongomia ome yaku. Bithithe tugitara mura bitiomba kuthukwe ni mbura kana riuga. Tutiorere kyo ni obisi yaku. Turi na ite na metha cia kinande gutigira nugwitira ngugi antu kuri na mwanya amwe na gukushiria metho. Kuma ome monka gutonya obisi ndene. Victory Furniture turi aja nuntu bwaku. Haria antu ja kugwira ntiri no wigwatire into byetu na maguru ja kwambiria 15 ake. Turiongera na aja Greenwood City Mall Meru kana turiongera dimu kurukira 0748 578 516. Victory Furniture, where style meets comfort. Kumagaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana nelelek yaratanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anera takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngicokera na nteto nkuruki chukuru ya nthaka ya Christ the King Egembe nitigie gitaraga thara nyuma ya mwanki kuringa nthe nyomba ijiri cia kumama iri iragwatirite aritwa nkuruki ya magana jairi kuringana na urungamiri bwa chukuru mwanki jojo jurambiririe kagita kare aritwa bararejaga irio biogoro. Dennis Mugendi hari na ripoti nkuruki. Hiji niyo mbisi ya kugukia ya nyomba cia kumama cia sukuru ya Christ the King Egembe tayo ijikene Egembe Mpois nyuma ikarikare mutino jo mwanki igorogoro mwanki jutigite asara inene ya into biliongu cia ritwa itanda na into bingi kuringa na rungamiri skuru iji areo mwalimu monene Lawrence Mutembei na murungamiri kithomo Egembe South Joseph Gondana ni ati mwanki jurambiririe ndiria aritobara arijaga irio bya ugoro wega utiwe aragwata banja indi gutamanyikana kigwatithia. Tulipata mkasa wa moto, ilikuwa saa 12, vijana wakiendelea kukula chakula yao ya jioni, so tukagundua kuna moto katika mbweni
ya 17. Na nataka kuwashukuru sana vijana wetu, sababu walijitolea kabisa, wakaweza kuchukua ndoo zenye zilikuwa karibu, wakaenda wakachota maji haraka, wakisaidiwa na our neighbors, wakisaidiwa tena na shule yetu ya St. John's Among'enti, na within 30 minutes tulikuwa tumeweza kucontain hiyo moto. Vijana wenye wanaona kwa hiyo bweni ni vijana 200. Walimu waliweza kukutana na the old school, wakafanya meeting ya classes, wakachukua roll calls na wakaensure ya kwamba wameweza kuaccount for all the students. Untusu nkoni bwetithetu na mbere na kuniondira sukuru jijikine kwithirwa na nkumi ya mutugo jumwega kiria ritwa na mpumi injega, lakini hatujapata mambo makuu mambo ya ukosefu wa nidhamu ya wanafunzi ambao imeleta shida kwa hii shule. Ni kumani na ikarikari nabo akari bameneretie utongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru ni untu bwa kwagia ngari ya kuria Mwangi nterene iji goro ituronere mutino jo muthuku muno jo andomu ko ya skuru yetu yegembera twendete muno chokeria turi na akari nkatho nuntu bwa gutethaniria bakomba kuria kiria barombere, lakini wamwe abo itukuri nazima moto yetu yetire mweshimiwa mutuma itukukuria na igoti uria kigirita kiuwe batu ote mantu ya wale tukuona Mwangi ya wateregembe au alitoa ni mbumbu au mbu anata ba mege moko tauni au beta ko bate tukuri Mwangi na kuthara mathandoko itukuri nazima moto yetere mutuma itokwera igembe boys yera ira tutirona simamoto na batu itosafete muno no ndo bakwethera o batu akuthurira kendo tutethia, lakini nyo wote yo tukuona no ndo haraka sana yembe twaura batire ko tumere ngari haraka ene bwana barangei atori bake mongoro na ritwana tiongo twaciomeria na Mwangi yae wetu ene batwe tutena umwana owe. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni ya Christ the King Igembe South, County ya Meru. Murungamiri munene wa mbondi ya wandikani kaunti ya Meru niwe Virginia Kawiria norite mwingi kumenyera kwethirwa jukiairwa kunenkanira mbecha bakiro bakae watwanya twangugi augite interview ciao iria igeta na mbere mwanka tariki 8 cia mweri twetete ni ciotheri akienda kinya mbecha kuongerwa kirindwangi cia thirikari akiuga imwe ciri na unyubwari tingugi. Muthuru Murioki hari na nteto tariria. Bisa munene wa mbondi wandikane nene kaunti Meru no Virginia Kawiria augite nandi kwina ndoba bengi bakwairwa bakaita mbeca nikenda bamba kwandikwa ngwinde ne kaunti Meru akiuga ja mbondi otembesha bagwetiwa kira ndoba bonde bakonda kwandikwa nene kaunti Meru awange twithirite twina challenges kuigwa antu bakiuga itwandikanire tene teoma i process yenderete nanto no bakuiwa mbeca na economy bara bethara bari ome igitara kwandikana gukwenderea bakira kwandikaniroe utuka andikwa tije mtu tukwenda kwira the public that process is free and fair anto bakae wangugi uri ku qualify na ba avoid kunenkanira mbeca iri gwitwa na ukinyaba mone anto bati kumenyeka na ritwara board members kote mtu bondi etumite no timbeca ikuriwa kenda muntu andikwa akiwa mana bobo para kwekurekia kutwari tinguki bara bakwenda na mbere muthia mweri 5 bara baketha bakurukite bakona kanya kagwita ngugi. Process ni enderete, interviews ilithira tariki 8 cia mweri 4 after which mbondi gakarande ya na rais results cia every candidate bagite process inge twitaga selection kendari we identify who are the successful candidates for the jobs that have been advertised. Wito kwirigira interview kethiraga around mweri 4 gatigate
mbere mweri jwetano juthira mustrike mbundi kethe go communicate to the successful candidates. Ende amana bubu aketwa kiromba county assembly ya Meru amana otongire ba county botikira tibu kongera ritingo inkoroki nonto kwenda batu utukuromba nonto kinyatha ai antu bara tukwandika ibaka isana batiumbotedia shotenjesira twenacio trikari yetu amana county assembly ya Meru na the relevant departments baroketi mbesha kenda in the subsequent financial year kumba kuandikanwa tunyia the joblessness in Meru. It is our prayer kithirikari bone ora tumba kuongera budget kenda in the subsequent year na years tumba ko kita especially kire area oritingo ibo kwendeke kanainya na muthiene agwa matujeke chief officers baraba itangio bisine ngavana no ngavana akiwenka wina watho botu mataratara juju bita na mbere bwega process ya mbundi kwa appoint chief officers yamba area na ofisi ya governor aka-identify need agatumira bond request bagita the recruitment process na bakagita recommendation back to the governor ankwenda go confirm bond tena the sole mandate to appoint the chief officers on to interviews ichagituro sometimes during this term na tutamenya so far teba uteto ishaga appointment letters for the chief officers tute kumenya either a contract chia wichithiri no tute bautu twabaere but office ya governor if the contracts expire ingoite kia kajuke the appropriate action Muthuri Murioki wa TV Mutiriro Kangangi. Mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Tharaka Nithi Susan Mwindu ni ameneretie gutizirwa kwa tauni ya Kathwana akiwa kinya kethira kuri na miako ya kaunti OBCG itethagirwa iri na antu arungamiri baba ingi bado angicha thirikari bakioneka kurega kuthamira Kathwana ni akurigara gitumi OBCG iri itumirite mbete nyingi cia mwingi itigutumika. Bunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngogwa Mwindu muthenya we munthi atindite gukuria na nthingo cia mucii munene wa kaunti ya Tharaka Nithi Kathwana akinenganagira mache gikiri ikundi mwanya mwanya augite mucii munene wa Kathwana watiganirwe no tikaraga ta mucii munene watu na Kathwana ni mbio end quarter na ugwa bakagwema na kuri bunge Kathwana ni end quarter lazima Kathwana tuke mbio end quarter Mama okegwa nukwegwa nae nkiuga Kathwana ni end quarter kuria kuri gitata itara ntuko gwaya Mwindu aliuga Kathwana etio na cibitari yembega cia county end quarter cukuru kana nkinya mobici mara mabatiri kwethirwa mari mucii munene wa county ya thirikari bara babatiri kwegwa bari mobici ni mamu baingi bakaraga mucii munene wa Chuka kwa nukwegwa kiri ankoro no kandora boe ndo kwa kuga Kathwana ni aga tuke end quarter na lazima tuke end quarter na ta end quarter yalietwa end quarter ina institutions end quarter ina dokosia kimataifa end quarter ina mobisi ma kimataifa na anto bonde baba ni letima negoro na kunde bagoroke kwe na mtu ne bange weteni ndo ranka mubudora ndi warare mararoni kambanda korokanda nywa mumaka kumbudora ndiko na kwerwa no karara kiaria kagita kainyiritie atongoria babatiri kurutira kari wira gutigira nduje na nkinya mirandi ingire baringithagia tugo gwa ntugo ikubakinyira ende ti manto maungumania kana nkinya gukabakaba into bya kari ure mukari wegamba ng'ombe urenda ngavana kariaka urenda ngavana gukureta gira ndoroko kana urenda ngavana gukuretera banderi urenda ngavana kwendete ure mukaji wegamba ng'ombe na gugutambwa kai mtu kauga kinya igamba ng'ombe cyane gena Mundo kwa kinya keri ankoro Tharaka Nithi getwa Tharaka Nithi getwa Tharaka Nithi Tharaka ni kubugiro keri ankoro keri akona kabaki getwa Meru County Ndiongeno Mwindu atigite ngiri 100 ria kibao kiri gikundi ya Christ Ambassadors mbari cia Kathwana ngiri 112 na 500 mbari cia Karen ngiri 130 gikundi ni kia Beto mbari cia Kambuta na nkinya ngiri 130 mbari cia Kajuki atwanekera Makena Women Group 112,500 mbia cia table banking Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.
Kamiti ya gutegera kuthondekwa kwa mawatho mbungene ya seneti iretongeretwe ni seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi niwe Mwenda Gataya nichititie gukurukia muswada zwa kwithira batena witikio na minista wa utalii niwe Rebecca Miano bobo ni nyuma yawe kwithirwa ati kubetika gucokia biuria biegie urungamiri bwa mpingiro cia nyomo kinya nyuma yawe kwithirwa agitwa maitaza maingi naru akioneka gutuma munini wawe ende aseneta baba barega kumuthikira. Anthony Kathenya na riboti eje. Kamiti ya bunge ya seneti ya kuthingatira mawatho maria mendekithitio ni thirikari nene ya delegated legislation leo ni thiitite gwitukia muswada kwaga witikio na utungata bwa waziri wa utalii Rebecca Miano nyuma ya waziri ujo kwaga ukinya micemanio niletitwo ni kamiti ino. If she cannot create time for this committee, it means she can't create time for the Senate, which means then that we will have to tell the rest of the Senate to pass a vote of no confidence against her. You know, we need to do our part, everybody to do their part. But what she's doing now is frustrating everything. As a committee, we take a very dim view of her. And these reports now must go to the president. What kind of people is he appointing? Waziri Rebecca Miano muthenya omde alelegiritwo kinya mbere ya kamiti ino kweja na weru bokone mawatho mamwe kwa 2025 motungata bwa nyamũ cia kithaka kwa mwerekera mpungerile kwirikana kuthithika kiri marima gutonya pakwa ni nyamũ ino. Aidha waziri Rebecca Miano atakinya mucemanio ni ojo na kwithirwa agituma mwandiki munene utalii kumurungamira. So if it's a matter of postponing issues every other time, then I think at some point we shall have to be faced by some legal tussles. We have had some very good working relationship with quite a number of ministries, especially Minister of Lands, Minister of Health, Minister of so many entities. We have never had issues. But when you sit down and decide to make regulations on behalf of the House, then you get it wrong. And the people are asking questions about these regulations. For example, KWS has imposed new charges. Was there public participation? Why are they not here to answer? Why is the minister not here? These are the people who are letting down the president. These are the people who can cost us the political seats that we are looking for in 1 year. These are joking. We can't work like this in this government. Kamiti ino luni olite waziri Rebecca Miano kukinya mbele ya kamiti ino muthenya na kime giki akethirwa tugubaka mujukiria matagari marito. We need to write a letter to this particular cabinet secretary and give her a summon. This time we will not ask her nicely, we summon her. That this time we should issue a summon, and if she doesn't appear now, we should deal with her politically. This is the second time now we're inviting the CS to no avail, and please take that message home, that any other time when we invite the CS, we are not going to give a normal invitation. It will through a summons. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Jacob Nairute uria niwe mukaririgite wantu baria baturaga na mawathe kaunti ya Meru ni arombete bunge kuthondeka mbundi ya kubakoni iria ikethagirwa ikibuthiria mantu jao ni bakuromba ngabana mutuma kwe wakanya kuritira Meru ngugi ati kwagagwa. Muthuri Muriuki Oringi ari na riboti eje. Jacob Nairoti urani mukarigite wakamete antu ba mawathe nene kaunti ya Meru augite mwankera nande kwina antu babaingi pena wangathe nene kaunti ya Meru na batiromba kuciandikithwa. Well, we are not tutiromba kujukia the real data ebonde, lakini we approximate them to be over 100,000 people baba tuire Meru bena mawathe Meru county antu wito kwenda bareta bonde amwe tumenyiba una ina bari iyo tu jau ningwa tada kontu la time tada mawathe jau ndari mtu nomo akiwakira bakoromba county assembly ya Meru ni thwekirigithia mantu ja disability board irege thwekitetherie muno kwita ngugeje kutina kithimi ikira bu koromba the MCAs wa Meru county. Tradigo said this
ninde antu baba na wade as a priority kwe muri tukirie parliament tukirie parliament yenu expedite kenda tutetheka onto tina bond tutombe kwa tumbiko tuna resources tumbiko tethia antu bao akio kwina antu babaingi bena thina mawathe na bagutie bakinyeri na ndu bobo tikuthirika bara bakwenda utethwa kura antu batwire nja kumara ciaro ataraona teriuga onto atumba igo te mumara ome atetheka atitu babagore amaguo shares tabagore hinda cia utembea na matwa maingi no batetheke na baba kwenda dawa ja antu bai pripse ibenda dawa bakira benya dawa kana batika kire wego ja every time kwenda those are the mtu bigotetheka ombigo tritwa na tura nomo yantu wangi urato baute yantu baba mogathe tiko baigirwa kiao iko bakinyira action is required here to get them na muthiane awandene kaunti Meru utinga bana weo kanya kwa miaka 10 kuita ngugi na kubanga ngugi bwega na nio thina Meru ithuretwo eneo wawe okombetegera kaunti ira cie tituumite go keep governor for some time for 2 terms which is a mandatory requirement itienderete bwega muno kaunti yetu tuinyuma undu wakia every season new governor every time new governor matubagi plan batu boba enough time kenda bo make plan bwega Muthuri Murioki World TV mutero kangangi Ngetana bena kubuthomera SMS cia kumwanya mwanya ira withiritwo ugitutumira kagitene gaka kwiwo kwa Wero TV vipi. Mimi ninaunga mkono Gavana Mutumani, ukweli amefanya kazi kwa mwaka huo mmoja, lakini asikubali kutengana na MCA Ojo ni Kirimi Beckman kuma Autaiko Massive Wero kuongea kwa Wero TV ni Caroline Karambu Maoa. Sisi kama kina mama wa Meru tumechoka na uongozi wao, ndio tunasema Mutumani na rais wake ni one term. Wero TV vipi, ni vizuri sana kwa upande wa opposition kutembelea watu wa Meru hii kuangalia ni nini kinaendelea. Ni Gitonga Kaithari kumantere cha Maoa. Sisi wa Meru tumechoka na uongozi huo. Mutuma Ruto one term. Ojo ni Timothy kwinginwe witite na mbere na gutuma SMS ciao ariuga Mutumana akurita ngugi nthongi kwingi kuga naremetwe muno kuinyiria mantu jegie mpithukiro cia maitha ni kuma kirirugono ru ni tukuona kanya kangi ga kunogoka ende tugikwira wite na mbere na kuthogi tutumira SMS cia kumwanya mwanya gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya kirimita ndao yetu ya ukinyanire na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya. Ugeta kuraja tugicokera tukabumenyithia mateta ja barabara ntere cia Mukothima ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports. All in one place.
kugwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botingana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na maguri jate kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwankanthi goro yonthe yuge ebai. Turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuku chionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na cio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2 na ndariki 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Some things don't arrive, they've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Akari baria batumaira barabara ya kuma Runkuno gwita Katha Ngachwe ni batariritie ugwa bwao ni untu bwa kuthuka kwa barabara iji bakiathira ni baringithitie bonene. Nkuruki iromba riao nandi ni Kiringa bana Muthomi Njuki na kinya MCA Luke Malengo kwithirwa akiagirithia barabara iji na mpwe ni kenda kubonokia ugwatine. Tomeri banjiraire kurukagira kendrift ya Mouro wa Runkuno wadia mukothima. Kothimo ankagia Katha Ngachwe ni bagutariria kuthukanga kwa njira cia guntu guku. Aria baugite nkinya drift ire bekirwe ni MC wa Luke Malengo ni omokire. Barabara ikuthukira kuma Arami yatigirwo Katha Ngachwe. Ugoka gwaya kurete bikibiki ugatigara mini. Woye magoro kuringa kuthima uroku kinya ku stress. Twathinire oko twaga bantu tuthina ukaya kona drift yenge twekirwe Muroni wa Runkunu enuna netwekete ta kithinjiro ituga ibwega sana nontu bwa gwikirwo ka drift yaku ntu twanyithirio gwitombeka nguoni kinya ko witukunja nguo lakini ndaga chenu thaino bwekari ukakwegwe tionerwo gume bungi nikabanga tare muntu agachira bungi bwa kuthi nontu gitumimbi ndaga chenu yenjukire Saindira yagitoka na saindino yagitoka twetamba na jiga barabara cianaga itiaurire wanandaga jokie jo twena cio hende inkoripota anto bongo bawe ngariani ibarere thina wana munde tore barabara wanankaro wachobo tikinya naga bariromba gavana wa Muthomi Njuki na MC wa Luke Malengo kubathondekera njira ino amona kubathondekera ndagasa wana kinya thirikari itokorombe kinya naga yone totie kubera tanto tokwaria into jamana baya bone tingono ndatunu tokwaria no goire
ende barabara ino ni remwe ere kuthongera cukuru ethongere ere gukoroka cukuru ya Mwangi ekoroke ere gukoroka cukuru Kioru ekoroke koguo ndete bathare bwana muthomi njoke ni nda kuromba tesima gutiero gatiga weto babu weto kinya anagwari taya ntugweshimu bwana Marengo na turutite bwega lakini bwana Marengo karithe kanduti ka twekire no tutigeria ira ure muno sana baiburu bai tari na mweshimi waku ngabana bwebo tukure yigariru ntwendi atwekire o mpange gego nuntu thari wa choberia yigareru bandira nto aragwa tutigire ikwenderekerie na gutie na wega buri oko unana batikumba kuma bwa pore mbiko bathi Kioru primary na bathomagira rambiko na batikuma nabo koguo ndeta bathare agwa tutigire mbentu tugojitigino ciaku njo tuthirekerie nuntu ntugo na twaketheirio ngene tutharimite na mbura lakini thariri twaketheirio bietu na twakamata na mbio na migongo mwanka na ara miere kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabu. Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni agwetete kambuni ya minista wogima Aden Duale zemwe yacho iretumikite kwinyangia mbecha cia mwingi rungu rwa mubango josha. Gachagua ni achokete orota Rais Ruto akiuga mbecha iria chikuriwa motungata za thirikari gukurukira mutambo jwa eCitizen chitaga mukone jwawe. Caleb Mutembei arina nteto tariria. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni acokirete miario waziri wa rwang'iro ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nyuma ya Gachagua kuga rwang'iro Social Health Authority SHA rutethirwo rukiruta ngugi kiri mieri 6 ijite. Sasa wewe Duale, hii SHA mulipanga na Kasongo mukaleta system ikakost 104 billion. Hiyo pesa mumeiba. Kampuni inaitwa Convergence Network Solutions iko na 17.89%. Hiyo kampuni ni ya waziri Aden Duale, ndio mwizi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Rigathi netete na mbere kumeneria rungamiri wa thirikari rungu rwa Rais William Ruto nikiria akuga ni ungumania wa mambilioni mambesha mubangone wa eCitizen mbesha iria akuga iritumiro kubaeneria Kenya. Sasa eCitizen Kasongo owns 80%. Wameiba 6.3 billion imetolewa cash from Equity Bank na mtu ya Kasongo. Mtu ya Kasongo anaitwa Linus Kipngetich ambaye ako na minority shares, kampuni yake ya insurance inaitwa Amaco na anafanya kazi pale ikulu ya rais. Huyo ndio ametoa pesa taslimu cash, ndio anapatia kina Kawaya na Nimrod Bai kuja kuhonga Wakamba. Kiariria kunyia kwa fertilizer, Rigathi ni atindikiriti ya mwana wirane wa thirikari wa fertilizer ya kung'ana kiri arimi. Fertilizer ni nyie tena arimi ni bakuthangika muno kagitaga kakambura. Mambo ya mbolea, Kasongo walitangaza 2 months ago ya kwamba iko 2 million bags katika stores ya NSPB. Watu watanunua 2,500 ndio wapande. Mvua ndio hii imefika. Not a single bag of fertilizer anywhere in the country. Mpaka kwao nyumbani Uasin huko Kericho wakale wanalia wanasema ni one time. Ugeo wa uria wari munini wa rais automerete thokone ya tawa gishigo bunge kia Mbooni kauntini ya Makueni Rotary Regani na thirikari United Alternative Government bageta na mbere na ndionge ya ntuko itano ntere chie kamba. Tusikize ground. Hapa tawa, hapa Mbooni, munasemaje? Kiripotera nteto chia Wero, rietore yakwa ni Caleb Mutembei. MC wa Kibiricha Jacob Mwirigi ni arugurite kirasi gikero cukurune ya Ntombori Comprehensive itagaria riria rerekeretwe kwagirithia riera aria ritoko thomera bobo ne nyuma ya cukuru ite kwandikithia wongere kubwari twata urega kimutegi agotumenyithia yatwarikia kuthithia ground breaking ya waki wa class kia ECD ndene Ntombori MCK Primary School na ni nyuma ya thirikari county kutoa finances iu na alwo ne oto kuretete contractor na twathithia ground breaking. Skuru ije ya MCK iskuru imwe
ya ira igo perform bwega ndene ya Kibirichia na ina population ni ndene muno ya ritwa so riria batu approachere na njire kuromba classroom tutari na thina ya kuba nontu kwina thina nene ya ana baskuru eje nontu batikunganira irasi ne biria bari na kinyana ndea na ba nini kabaromberi class kinya nyuma ya class tukendelea na mbere guchwa utethio bunge bura bomba kuonora baskuru eje nontu ni skuru imwe ria iri na igweta na iri igwatirite ntura eje ndiuga ibwega muno kiri the governor wetu Isaac Mutuma ntwithingia ni untu bwa kwithirwa tukiara na iria tukarita ngugi na igeta bobwega twina keno kinene nya kwithirwa twina at least kwambirwa this class tukethirwa at least kwitena kuinyana na ndi twina gikeno tukamenya twakirwa class ke tukenderea ana barabara bakuingia skuru bakethirwa at least vena space kinye ya kumba kuthomithwa bwega iwingo njaga twathithirwe EMCA kira tuge MCA bwega no tubwa kutegera ndene buri ukona ntumburi itugwitia class jagiki kwe mantu jama ingi atuthithiritie nde kuringana na oria onere twina population nene nona tukwenda class asieja na itia njushi ni tetwinka ke tukwenda kende atukonsinda na itukwira mwathani bwega no ntubo tutegana ritho riake yao Akari bamanyire wodine ya Kithi bari na gintu kia gukenera na ni nyuma yabo kwithirwa bakithithirwa kithima kia roji kira gitwire gite kurita ngugi gikeno giki kiombikite rungu rwa utethio bwa mukabwo umwe uri ogwitwa George Kinyua. John Thega hari na riboti iji. Nyuma ya kithima kia Ruyi kia Manyiri wondi ya Kithi gicigo bunge atigana West kuwa kithugite gwakagita na turi bantere ino kuwa banyamarite bunene indi muthenya wa muthi batigite bakitheka mwanka geora kathanda ndigore koneka nyuma ya mukabwa na rietwa George Kinyua Rimiri no mo baraba komerera matagiti kia MCA wondi ino ya Kithi kuigwe kinyetie ntere na kubathondekera kithima iki na Ruyi rwambirie kuma kenda bagetethia na ru thina era turite ku ndugweru ari ibogona ina bwingwa itoweretwe bio ina ari gono no tutaite mitogi togana ntugo icio nthe twajitie rui ngirwiru ambo gwithira tubuthiretie togwa murungu amwaramerie mianka na guonthe inyaritaira ngwisia murungu amutharime nigenda akamba kuona ina biotethia community yake timanyiri yake tu turia ambo tutethia atethia baba ingi turainyanaira na ranture ntua kithima gitagwa Kalolo pato turauma Kalolo tukainyana tuketa muthara na twiba kithi twaita taru ino iturare turukua igweta mecia itha twaita tukaromba rui na ara meciere na rui twaita tukengwa muntu atuweru ari na tumuruterete mbeca atwinga na arakagitani waku bataithite nkena cio bakiwa kinya webura kenda kiri mwanka wa 2027 wa kwithirwa kuri kura kwenda wanamo bakamuririkana na nende batu Manyiri ana babetu barari ya thina barakomboka chimoko nuka matarui ngambe kuicha mero kinya kurithika utengo yendelea ko no ntubarui kirima keni ntua we na manjire irongo twetherio wekira ruro kwekira ruongo rarema na ine 2027 tugathira twinwe tumuwete njara ari percent kura isiria iba twamwa cionthe patwe kuwirwa kura tuwiritwe mwesimiwa patwe nonga kuya gutwira bila nawe umbikia kwenda na tukwabyo mwesimiwa nikenda kinya wo wirwe bura tuwiritwe muntu ngambe kyo kuria bwa tubithia to community Manyiri nonga murungu kiripotera ntho cia weru kuma ntere cha Manyiri wondi ya Kithi gicigo bunge atigana West mbitawa John Thega. Hau nio twakinyira muthejo wa nteto cietu cia themwe thaa 3:30 ni jina ingi nkuruki itana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV nkibotiga na bure gukariru kirirwa narwa kuma thaa 4 mwanka thaa 7 ndene ya mubango jwa tuthunkume Kiruero FM 96.4 rietwa ni Maureen Kinya mona ni rito mathithio ni Purity Richard. Hello. Hello. Hello, sir. Good morning. Morning to you. How are you? I'm good. Lakini Anthony. Yes, yes. Rangi. Haki mbona ukunialika harusi wewe?
Harusi gani jameni? Oh, mimi naitwa Edu. Edu Gitonga. Edu Gitonga. Edu Gitonga. Bana, tumefanya nawe kazi kidogo kidogo tu fiunda hapa na pale. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Range. Happy birthday to you. Thank you bro. Zamacho. Mimi ndio nimejanjaruka hivyo mande ya leo bana. Ex wako akona duku kuliko lakini ina neno. This call is being recorded. Wewe endelea kurekodi call yangu tu ina neno. Nimesikia your call is being recorded. Why are you recording my voice bwana? Hatuwezi kuwa just bro, lazima tuwe na record. Sonko is the only person who will share anything na yeye. At your voice. Hakuna kitu mbaya umesema, so uko sawa. At your call is being recorded. Utapeleka wapi sasa? Sawa Range, onibetoa munene Okagwe. Onena Okagwe na Mount karibu ndo ya lokere. Weruo neja ndene weru FM na shabiki bo kuigwa. Oh my goodness.